And so matter what say, there be a make say your viewers, anyone would be a chin in a run, and me some on your moccasin. Then say channels no doso. Bampem Pino, Yana Utimia, Juno Busso for Namfonom, na your videos are holding in ano, more share, moody uncomana motion be young men. When your moccasipa is as a new beyond a bayadi muye, what I say, God bless you. Medino and a mensa a brompa, bury my yow. You be general, at an ahonica see digan and coma, edican. You share and somewhere ya na edika, and summer edishe, and in summer edition qua, and they are swande swat, ya di ebro. We a attention TV must show Facebook on the patron like page no, na share. If possible, for comment to home, you get a point. I feel YouTube, subscribe. Na beka busuana ho sene bia notification bia no eba ho na de betu betum bia no bibi koso a na on site market we dey kakra sana ja inshallah bi na e koso a na betimi e kama afi nso yefase da emma eye University Foundation say wo bo na pempin nyina no otimi taye sika sa famu no ehwe ma nema ekoso edi ma yakopon hira no na ontre na ahyimu de ye kan say oh my God, na debia yeka sa ade akiri ante asem foforo na kire se ade anchi enisa yirim se Ghana ha ekubebura ebi mpo nhya aban ase esori na yina say in a way no they're trying to put the government on his toes so bitima enuma kama protocol make say pressure groups dosu pa yenya fix the country yenya fixing the country bebre na eno edan nkyenya ankrakra bi so ene panfo bi nyanko meka ene o mana yi sei men ka okra ko bia atuni Jonas also kase bebre di form man no eyam papa entu bia kaka bia na ba ko bia ya no bia mpese obeti enso ya na yeti demonstration ye be kire na obi se bisa Ghana fo bebre na do mo kan se kan akwese mpanifo no sabi se wo kan boko uro me pacho bepe wo ya obi fiu ya kwan menyo ase wo mfiu yensuo no yankania ase wo mfiu sa omo say di bi kan no dem pelefone tia demonstration me na be say demonstration enwa na pelefone enti bi munya obeti say twa no na ya ni bi say ho say omo tie twa ne say ekowie say ya de pa bi baya na good enkomo ye di nie yenim so my Ghana mu ya kwan bebre me I know yourself we know yes you know and I know myself say bebre wa ya kwan no asen sheda enka Ghana ho sa me ko bia kura me ba enkramantem haya na me ko Pentecost Junction you know me ko be kuma no wa na say me sim ka say me ko agape down wa kwan no ya toton road utoma na egu na ekose ba na nyina me that means demonstration can solve all that is me the meka no kasa ani no ni pa ibenya timama ya woni bitete ho ani usampa de ubi kan asempa yeso ye hu meka oh ya o pa na se wo digidi kwa onsan tanka empempi enti akwan bebre won sam de ya na ye ka ebetima ka ma de achi na so perifosisi itimika na akwan na eduba bia na se enye no ye me ya ne se baby a Ghana ya na mpempi ni nya yufudi free ye products kokufo wona odoba nchire board ye ba yire ne mankenya wo de ba ekura kese mampanifo the ministers the MPs MCs this omotobi na mo fie ye hwame ye de no those villages no ya na makwan sabi enkase at all ne ya na ya so say ko se kokrofo ne mrewa na wakoto santre toba adanya ye pendisi ye ye PPP ye pegana ye ne ye gina wiem ebi chebi na so bi krotimi bra afam ye tete bi papo bi aso all because of yantuma NDC yantuma MPP na moba ya kwan no etima yi but after the voting what happens yanti omonka obeti ane ba betoba ene so nkoda na bako betom ni say amafo pina kasa kwan ne nyane ho adadia ene kura de mic na wit make abra ya kasa monye hwemaye enti amafo do ma me say ye be demonstration atia akwan ahodo a enye o man Ghana mo that is what some people are saying ama enrada ya krampo chairman de ma NDC munyamfo samofosu ampofo enso ka say wokọ kon katama so kwano se ne se wane MP ne be kambum no ma protest pa cho brofo wan kan demo was be protest on so kan bi fa enyo no nko abibiri na chiro madwene a
na no na odomanyamfo no na ohwe akwantene so ene ekwa so so afọ mche road minister odomanyamfo Kwesi Amwakwata Papa 1 road boga abrante gagai we guide obechere muso no kra ba ko pe Ghana fo muntie brofo yi demonstrations wan ka ba ku was demonstrations do not build or fix roads asiane say so betetiam ubeye dede ubekam choka abotontromu na wo say ne yema no sabe nyese otwam mpo wo enya de no etim sisi kwan in a way he's right sabo pade afro papa ho yenka ne gidigidi ehun say ye dia the government must do it for us but then how do you approach government with our grievances we need asem to be consider etonyo fo chire mu say obesre pa sani amanfo bi ye pre ye be demonstration obesre it's not the best enye kwampa e fa so ye kwan no ibitima ni and the question is ne kwan be so because those people are saying that aka still na adequate na ho na mpenifo so say mekana wanka metwi na watwe a ye de ta ene be nante okay ye krokro wan so na wa mfia gidi na di wuram if persuasion fails force must be applied enti de ono ka say yamfa demonstrations is e kwan no wo ka de waka ne de but e bi so say yaka de pa ne be ya we nyina betimi aba kama e do so hwesa ne aban so ani abre na wo ye kwan pa na Ghana fo bi sabe biu sentabo person na show na ye hu no he can't think far waka we nyina mra na ofri apedwa eko kwafukrum ene 31.7 kilometers road no okwan spot sampa ene magu akwan mu a ede ne pa eba wapuo mantem no eho no de nsem nyina ebetudwa ene no chirim so besere pa se ebeboa se yebeka ho bom na ekwan etima face na ekoba se we sit aloof as if we don't care na de nyima na ekwa demonstration sitting home complaining wouldn't solve the problem. What to make us say? And there was no stress me pacho sasa biwe choka demonstration ho do nyina no eno nko entimi and solve the issue of ekwan enye na komo twetwe na inspection na echi no what is ntwere for twetwe no attention enya bi ekutie bi yenko ne kutisa voice number. And common sense will tell everybody that government cannot build all roads in Ghana simultaneously. Ghana has got something around 80,000 kilometers of road, okay? And it must be done within the financial confines of government. All right, Mr. Sonawasi, say one kasa utie ye. Wachiame ni nasem. Was an our sumwa. You get a point here. Meko kambo fu because was saying Kaku wajini kwaku mpacho wana wonyo kwaku mesome kwa se twini wa ha na ne wachi waka twibu wa ha wo se utie voice ni ya or you should have common sense bi wani ye obi awo was say it's unreasonable sabi ya na my camera friend it's unreasonable for anybody to say that all roads everywhere should be fixed simultaneously so this demonstration should start as any say ya na ntiase nim sabe aba enhye dan nim sa manfo bi kase aba no nye kwa we ebia from Attention TV to Sikapes house at the same time no onya kasoa to Akdalabi Emfa entimi aba no ntimi nye at a go no when you 2 or 3 enti akakra ye be yo de mawa ewi akwakusu ya ho ewi akwamba ho it should be that and the honorable Kwesiata was say obesere Ghana for demonstration hodo nyina no sabi eno nko ntimi nso the issue of yakwanya enyenebom oso eni nipa oso hana miso hana kasade koso a is the best but abanu ntimi nkambom njade ntina wo ye Accra to Tema wo ye Kasoa to Lasibi na wonye nsa won to go for radio no wasi ntimi nyinya mumusa ye free anya kwa wakwa inspection wa ha onim se basa inspection wa ha kakra sa so in short no best repa say a Ghana form for demonstration show mutum say is the best option when it comes to any coin no
it's not going to have. Enti womenyamfo kwese mo kwata road minister what's the Ghana for says our brother de beya intimi emfanto hwansa enye the only way abitimi ama ban no aye ne ne wo gidie say na na akufado achem de hye Ghana for nyina bofo kase obi adi na yaw in the process a wo ye kwan ti Ghana for meshramo monte ya mate mummi mu na mampanyini eye ni mapa de ma o man kronkron ama Ghana we ene enunyamfo kwesi amoko atansemo a odi aba ewe ya yedi bi ama yahwefo ne atifo medini bi mu na mensa abrompa berema ya faside mu dune nchia tenkirenchi ema producer 1 na Jessica pa sanso na me boss ne direction ni na etima koso kama bofo kronkron ya mission na nyoka say odifo antwi papa 1 God bless you team ni na maya de sanso na mesere biem if I should buy go to YouTube, subscribe, Facebook, like and share. Na videos no obi answer ntimi kan. Ya me sure so ntimi je be na share. God bless you.